Kita isu traksi kios nonam. Yang apa kios nonam. Kita isu traksi kios nonam. Kau boleh semua. Pak Syambur. شوف بلا احمد شوف بيان احمد شوف دنگج bong ba Tamat sui bagi osngonem to kita ikeleng to. Oh yes Nahabai kublei kerpang yo bapan kre ya kene ke korban sawah. Kalau bilang bah kene ke korban sawah. Kita ina turun dia osngonem malakti. Oh dia osngonem. Please pun check show ke sound semangat keren. To. Iba syamburan rinja. Iba long unong. Syong tu nak mat syong. Syong. Ini kinongelam. Kibaran kesap kabak gerbang ban peniat yang jingalang iba jual itu iki kintin sembo iba syongkia iba jeliu nagam tajungi bangin snotu ida nangni i Dr. Karachen iba long vice president jong ka party idon i Dr. Ricky J. Singkon ubalong kumu general secretary jong ka party Bat bagajat penriu kan sapa syap parlimen baulong urang etai jogat jat penriu idon ru angni yagi wei pat kinong elam to kendiat ikpa jong ini ikna in semua banwan sini sejan nama ilayam ilalat naga keti jong pa de subha de pet bagi kun na jong dapat ha pet ikerteng i lari hon lingdo nombri snova sawan sini itu medon bagi konret de bat ha de pet di kun wan pet han de barden te Nantang idonru iba Bryce Terwell Marvin yang belong u MLA Jongamolai constituency idon ya i Dr. Londoner Soton belong u secretary Jonga State Election Committee idon iba Winston Tony Lindo belong organizing secretary Jonga party idon iba Grossport and the Tiang belong u treasurer Jonga party idonru ikong Ivan Dublin Lindo nonglat Kawai ni kisama long kami, abala janlong Emily sekian. Tanway mau jam, tanway Emily kede kejing peniat kejong beli. Pada minggu ini kita baru kita ni doktor bahun ning doktoran ki bayi basem ki kini ki kimena jong ukurtong ujini ki bahan banyak pensingangan ki ben ki para ong ida priang subha yapi syakane ke limpung kaban ai yang kata ke kubur baune ukon ujong pi umen ubaba jong pi un solong unongelam unoetai jong ke jan riu syakane para bakane ke pro dan program lu irang basnong lai ke kintin priang subha bangga semua mulai kublai kerpang yo sodar snong ubalapan pau yang kejing sarong bagani ke constituency kelasai ya unong mat linti banwanra ya ke sinshar ke kadar ke bakut hagani ke jelai kejing kublai shibon sodar snong ya ke recognition bagi ke itu ke jongpi ya ke linti ke bangiat u secretary snong ruwidan rengkat bangi hangni Ibapo ubajudan na kapor sa kapor kublai shibon yang executive committee jongga snong ai kublai ru ek hima khairim kabayeng hangni ban sakhi habang julet keleng ban yalap yang ne galinti ngajupen kan mau ya kata ka pemblang smith kani kan gede kata ka hima khairim
kata-katau ngahapan ong yigi babun gi constituency kadai tang gajinglan bakhadu jongon krem namar ngala social k ya kata gajing kmi lenti gajing kwa ju upai ba om lele ngin song gajana ying ngin te punyang hi ngin dum di patari kan sapoi kapor bangin sawat ya jaga ka baheba bangin ya lumlang ya kita kibala snoto ya kan ga linti ka bangingi ya ko kipat babi bat ngamla ruang ni kapor klem da I know you play ubala don ringkat haga jinga linti ga jingi shisha ula khot yingi bangin shakri ye kipat ba ula da pin I shisha ga ta ga jingkerku ula kerku haga jinga linti ga jingi ula da ula ker ula ri ula sumaringi nagi jinga ga jingman saw nag ula pelat ingi nagi jingpang ga jing shitong oh shisha habangan rung biang haga ni ga jaga ngaken mau ya ka Alpo Paratrik, Jong Ubanai Feb, ngelawangan ni, ban penlong yang kecinggalan pat ba, ringkat bat ke parti, nanti na traik se, bat ngala ong yang pat ba, nang ni syahmat, namar bagan wan kan election MP, pensiyo I, bau badan, un sedap dagakti shirin yang, bat kalaja, Henry upat ba ulong lelai ngin penkot mangi bat menta hagani gasni ngawan bat kajing wan ke jopi upat ba kala penkot do dia tu bakti ba hagani kisni kita yo ngamdan kam syuban jubab kala piang ngamdan kam syuban penkot kala kut kajing wan ke jopi kani ngangit kala dei ka juba bau pat ba on pen khut ya baro ki jingkno ya baden bat ya ka voice of the people party namar kata yenum porsu bane grandpa ya kita ki party ki belayak sa permission ban pelang ya rally hani hamaran smith hagawai ke jaga ka bakam kelut kiong ndai hal bakut ki hakwan penlong hayo habadon upat ba su banyak keren ni ki parti doler panrai namar kata-kata okay ke bangi don kam banyak keren hagani ke kenti ke pementa kalong pat ba ngisa asakat nusni arsi kenha kenha Hadim jam gajingnya linti, hadim gajing hikai, gajing pensnow tu, upat ba ula shai, ula snow tu, bat ula kwa bagan poino kasngi banile tes. Ala juong hagini gisni ya bijingalang ke pangile. Bakum di nagalam. Ngila pulut pola panikai. Ban pensyai. Ban pensnow tu yo pat ba. Had bini bagasin syar ka kana. Bat ngila deiru panile ekawi ka tes. Bat kata gade ke election Emily house name Arpulai. Hagini ka tes. Ngili bala job tang sawut. Ki Emily lani tang haki sautli ki constituency ki ba upat ba ula pas ya kata kates kabangi nilai hikai ya ka upat ba ula job ya ka bor pisa minta sagani kates ka ba ya upat ba bangangit bangani kates upat ba ula pas ngamdan jing atatin kanong dan kawai ke konstituensi ru kabansa kelas M nyen pas dengan tes kalau nyen to haga kat kendai trek bagan result on pen bena haga south trek minta kala don kata ke jingekon hapdeng kita kipat ba kibadon hagi lai pundri tuli di konstituensi mano bakhamyo max bon ni kinongi kai na principal, vice principal, kinoi kai kinepek kai,
kata ke konstituensi ke bayo Max Bontam hakani protes kini Kopi Patabi nomor kata kadau ngangek 4 Judon MP election lani ke jingalang patba hak MP election nagawo patba umi de gilap kumumi akan ngasni kabamanta skap meeting no one penska ningi kinongelam hak ngasni kebangin penkot ya ke jingalang ula palat lapen hak kat kendai tarik le kat nomor ngin mi ni aku supasel yang akan nolak try ngin yo nolak try Kapamot mentah shisha bila ya penkre panele bha ya kata exam batu kipat David kay kebangi don kam kenmau andang ila pas ya kene ke exam di don kam ni minat shu pat bangila banang kiu nagoi ke kerdan syagoi ke kerdan kajing job kajingi ya kene election MP kamdai tang kajing job ya ke MP election mereka kene kajing pendap ya uwi mau jam haswa bengin kurup ya kabot sensyar haki nongelam jong the voice of the people party ki kerup bat ki ong bengin kurup ya kabot sensyar ki wei ki le kyu tot mentah bat ki ong kuno ani kita ki VPP sokum ki Taliban ki ong wei bengin sensyar Nien sensyar Hanoi kesni yang ada kecela kabai kesni oh kipata balai ni kontra yang kecinya lenti kesni nama kong ke janri te play ni yet how play bani sakri utai ubay ubatan hangpay adron ubatan usang lagi happening you ke dono kesni kong kita melam uyo ilu yang ke dono jobi kipat ba bapis yang ke jingkla kabai shisha Bangladesh the voice of the people kas sinshar yang kena kecela kecil. Oh kipat ba ngin pelat lut yang kejat memberiu nak kecil tu. Kecela kecil nak bangsa. Ngin alat yang kecil silang kemat. Oh kila don Shibun KK kijing kento yang i kinangalam jongga voice of the people party hendrai bila yo ayu bangi ngila juba kum kinangalam don kibangila ada ke FIR don kibangin ada ke pleader notice namar hangi yempua bapin onra ya no be chingno kaba pemla ban pension nongin election kalaban mereka jeng budin kejungi hagada kejung da kejungi bapak ban pensisha kan nongkot kopi nak kuat benang yang ini kamtam yau MDC barin jong Omsling constituency ubala keno yang abang bam club yang katakan live husan lak ada por mengenong chief executive member jong ke district council Orang ada kot kubo, bila keren sorong, bagakam ke ningkong ke bau badan ule, ada por bulong CM kedai, bula bam klub, yang live busan, cek kita kata sound, warnung penki, kita ingin bersong ke sound pet, yuk kita bakla balik igoyar, semua cek warnung penki kita sound, Ula keren, balong bam klub, kata ni ke statement ke ula keren ke malam ini agak kot kubur, pada di channel. Kita belajar senang dari senang ajar katsau ke bangalong CM. Anda kalau FIR, kalau mi sagawai pak ke kubur nau tahu jubriu, ubah pen scam. Bangalatit yang kata jaga minsua piong bam klub lai busan menta piong ngalatit dia bangalatit yang kata jaga syano kata pisah kaca atau di kremio atau ada lagi teacher
nama pi sengutu bangal le tak bating pis tang manong la thi tang mau thi himaroi ngala bathi lain nut ne samut nama la thi le kata jaga kabala dei ban thi nam tak bit kabiang jauh pat pa amar kita kadau nganong pentut ya kani kejinga kon tak hadu pendala ban pinsisha nang yo pat ba tangkum kiriukai ban sukren kat nomon ni buram ye piadu kata-kata nama kide ki kenrat ke jeni ni mon ban top ni mon ban pende ni nomnut ban jeler yo pat ba ubangi buram ko kenrat ke jeni Ndre haki wei upat ba ulong ge upat ba ulong ga kariu ga keren kat paman nangi ka Voice of the People Party kanung keren di kintin tokmet ya upat ba oh kadon ka keren ben ya upat ba hakini kisi ya upat ba ulat juba lupa naduk mentah kesini oh ngila tahu history ka Voice of the People Party kala tahu history tang apren kini kindia kunai hakijinya lenti kiji ka history ka ngila tahu kalong ba kumbala ong do deputy chief minister ka election MP kamchu klut kumba klut mentah ka klut the Voice of the People Party aba upat ba ulas nututi aba upat ba ulas nututi usno kwa ken banlek banmi syagichingalang abang nututi so kwa di banlek syagichingalang kani kapani upat ba ulas boy kata kedan kabal nutu ha ya kata kesan berthei ko kipat ba bai changa oh ngila tau ya kata history 4 Judon kare ke sin kaban ningkong kabakini kinhapan ong bakal kulit katli kata ke election MP nomor upat ba ulas syai upat ba ulas nutu nomor kata kadau ulas peni ya kata ke justa berbu mi renti lem ai bai kali lem penjak bau ni upat ba ubuan singalang jong Voice of the People Party Bonde Uta Udong yung ratong pagsuko Bonde upat lesong shit them Bonde upat ba lesong Umale lesong shit bunsin ngelap day kita kuyo kiat day kita kuyo song kaya uli upat ba ulot naladi naduk kapai sha naduk kapai naduk kapai lenti day upat ba le song shit ndre upat ba overham kamenti Kabami nagatagading slay jonggading kemen hagat donut namar basashisin niyogi yaga jingerman hapdeng ka jingdo jingerman so upat ba Sampung Sansnem mensua Kinongyaram kijongi Kila perta Bakila pin perta ya upat pa Dagabong No hill state No rest No Yin perta No clean politics No rest No rest habang ako mga no clean politics. No clean politics! No clean politics! No clean politics! Yan ang siyang kahit haru baka sinsyar kabakot danwan akan ikajala kabitike kajim. Namar kita kataw o kispat ba bai oh danti kibuan keren serem meninhangi hana berlaku mau nungin sehingga takut yang mau nungin hana jaga takut ngidon kami di police station banyada di beri di sini ulai anu tahu mau nungin ulah banyak yo khar asli sebetul ulah banyak di kulit asam timut ban pendi ya kinong smith jungi seni orang tak mau nungrin layak dah kibri jungi basong sekapur bagi dia ban pen klan bagi dia
ban po igi police station sige jaga kapot kimno ban po kiwan itu kana bagiwan bu mau nong rem dia tangkap mau nong rem Bersibun Sisipin kami Fatba Mereka Fatba untuk isai Anda katakan Pon Pakayakan Poi Maka Voice of the People Party Kan sesial yang negeri Bang ibu yang ketong Namang itip Bang ila Bang penpoi Yang kejat menriu Bang yang keri Keci haka takatong Bang katong keci ikum kinangalam Namang kata bang ilok penbana Yang kata keci iknyai kabang idon Nakamta Kari bang kejat menriu Bang penem Bang penpa Bang pen kelatur Pat Yang keri Kajongi Katong keci ikalang Bang ikwa Bang palong Yang kejela Meghalaya Yang keri kabang idai keci Kawai niki jela Kibak kiu Bak kibak Paltam Hari India Laga yo betot Laga jingkut Laga jingya Kajing syomsuk Kasyong singan Kambing halia Kan long top Agoi kesni Topi patba Topi patba Omdon Kapamla Larang yo Yagi nongelam Kibadon Yaga jingkit klik Kamdon Kapamla Larang yo Yagi nongelam Kibang patba Ulapan syariah Kamban, kabamla, lari kipat ba, kiyo, yo kinongelam, ubas ken jingmut, iwan hang ni, namar kata katau, ban pen ken mau, kipi kipat ba, maka Voice of the People Party, kalau saya menani uli nongelam musungi, umanang orang yatai, siapa parlimen, malah digi pai, siapa kedan puli juku, ulah pendek jika matrik, haka first class, to kipat ba ini. Lalu dan kena puli ulang minat top harga di puli ini. Ulah benda ke PUC harga first class 10 position. Gabungan kita di first 10 dikena di bepas ba. Na baru di sama puli. Ulah benda ke bigam harga first class 3rd position. Lorong biang harga first 10. Jong di sama puli kita puli dia kata keketan. Ulah benda tu ia ke MCom harga first class. Kalau pendapat MA, harga economics kemudian arti master degree, lalu ketan kum master harga taga subject kau lo boleh. Kalau pendapat ia ke PhD, mereka doctorate nomor kita kata Allah I now you Dr. Ricky A.J. Sington. Kembali jual. Tangga cinta kalian ini kumpulan maka parti kampung tang jaga cinta mereka lepiang you bangin pak support parlimen laban di bang dan di bakam sta ini protesta mentah laban di bakam kiu kantrong ketan mereka lepiang ini bolong utau orang etai nama don kam segi wei ki jilong baka wei ki jilong kedai kita ke jilong OEP ke jilong jong ke jingkit klik Udon yang cilong jangan jingkit, bambenda jika berita jika kameram, bala bensyat hu, haki sinan, bat haki pos lalik, haki ciat lenti keju, haki kam kilo ter. Nalar kata udon tu yang cilong nama ban syariah, dan ini kebetulan kampam dan sibuan diberi di bawah di rumah staf, sendiri kita jendon ke jingkit. Kemlong di penjelapan syariah udon jadi dijinong pananta udon du yang dijinong kemas kem jingmut buat bandung secara politik nama ruyuki bakataka politik kadang kadang jahya bak hadirin bola ini dijinong dijinong unsuk kamensin bola rai banduan bakai kejingkersyan yang harusnya linti An honorable rung ula syak kenpo ula syak kren hadiwai kumno bak riki pikwa balai ti pikwa ban pensniu dor yaladi oh katukan nam kapuram jong Dr. Ricky kan saja anoti ula rung sina politik sebenarnya ramba us kempreng kejimut banene bak ke parti haduk menta banyen yad banuan ra ya kejingkela kini kalau kebetulan kampung bak kini ciba unik Kuan Yu ula lah ban pengeluar ya kata ke Singapura tangapok Pusan dari Islam Patba Jonga bangga Ukraine ya kini ngaji Nujor ya kini keri ngaji bangga Singapura ngaji Nujor ya kini keri ngaji bangga Israel oh apa nasyam marwai tenteng
snow benut ni ngada snow tu nang mongan jin la em bagi tu kim trupo kinyo post nam ki bamenswa ange kani ke cela ke sini kan jin dolong ka ka wei pakadur baka buram jong dari ke kan pau ong tang ha India rei hagiri jong ka percaya ko ki pada ublei ulo terku habang inle kata ka comparison statement lesi habang kata ka Meghalaya but Israel but ka Singapore nan ong ye kadai ka Meghalaya ka bade bantam ya paro kita kini Jibril Amerika kiwan Jibril Israel kiwan Jibril na Jerman kiwan Jibril na Singapore kiwan oh kipek ya bi but kipek benut ya kan ri ka ba ka ji bat ringkat ka jinglengo ka ba kraw balai kini kitrai muluk hidup kini darengin yo mangi ko ka ri on non don ri ya ka patay ka balaban tamingi wat di paro misu kibawan bani kendo yang akyo gilingo balai ke Meghalaya ka hiar ba ka duk kumi darengin yo mangi ki misu ya ka jela Meghalaya oh onum don jela India ka balaban tamingi ore namar gim shimayo ya ka sinshar ka kabar ka ba khoj Mengira yo yang sinshar kanar kabashu lapi pentami yang kipat ba kim snow tenat ban ong oh kita snow ram mana ban ong bagita ki BBP ki ong kumlo bagamit ka jela Meghalaya ka de jela ka batuk dei bagi ong mangi ni grand ka kum kita ki statistics lani ki jingbo jingkeng ya ki jinglong jingman jogari India ki jela dari India balatip ya ki jela Meghalaya tunggawe ni ki jela ki batuk tam ndai kita ki badon haga sarkar thamtam magata seng NPP ka seng ruspa ki ong kumlo hanu hidup kita hidup Ni telah jadi. Kalau kita harus papi bagi not ban menta antara keren mangi antara yat mangi ono pat ba ulas suku upat ba menta ulas sang lap pa pleng kini ki sarkar kani mau ta pun jongki pleng ini upat ba menta umat ke sarkar bagi dingin jadi hiran ke basyai kiu ke marpa mati kiu ke baikot kiu ke baikot kiu ke baikali kiu ke baikeng kiu ke bailat kiu kata kita ki ong kuno anda upat ba mentau lah sedang lapsai nak kemau ong yepi nak kemau ya kawai ke jinja hakapor bangadang ong presiden jong da seng samala mulai yong ha kalau mi ke kumor malagapor bangadang ya ta ke jiluti trok hasrok mulai yong ha ke kumu presiden jong da seng samala ong te suja buram ke snong kini kamulai yong ha na kamta kini kinong luti trok ong tong ini penbet ini jit tang sau sangut kita kok jong seng sama kita kam senar ngong ini apmit hagamit ke beningkong dia melap hagamit ke baar hagamit ke balai ke bang dang apni iki kena luti kikiu haga trok haga por bagadang kikiu haga tugasip namar bikila lut ondai la i ni ap ba ondai la ap ni la penyeng ya kata trok ba ni la yo ban kem don balak pet don way pat lak pet su ule ba manau song me trok untuk udah unong uti sama udah aku bawa lang bau tu sampai bertrok. Ulah ini udah aku ni ketiri. Aku dah peti. Ni langsung tu play ni rudi day way. Ni say nak kata trok. Ani ngali ngaptip ingawan lang uti try bertrok. Ini benda apa upat ba ulah sedang manlap. Kila sedang menong. Ni ngim kan job election nak pisah. Ni job tu dah jekit tu upat ba. Ai upat ba on pisah. Dia kata. Yen ju ai bisa oh kipat ba utip namar balai opat ba menta ulas siap ya ke cihikai ke sini oh yang ali kidom balai pak kidom lagi mai bisa balai pak kidom ko arten jangan tu arten usai cihikai kipat ba ban bisa mau hengi kai mengai kipat ba ban bisa Nani kau ini kipai ba wan julik pan pisah ka nagi candidate tang ba lada don ba pisah harga for election that can mau wanong kulay sibut kaput hau pa Tuan ada day bagi
election naga jiki balikin dom yung Barden. Kita ada naga jikren yung Barden kada sispa naga sispa. Namar ba? Kile naga tagalenti dala mantapat yung M. Oh mismo tanap. Oh kapor kadang yang bagin kelapa mo lang no mangingin pagkot. Ya basin siya. Pagkiro yan ang tagalenti ka marim. Bagintay ito may. Oh namal kita ka daw. Dalong ka masino tanap. Barladon kibasdang bansutu. Mo patba hagani ka kinti ka pamata. Oh kumdaisyo uto patba umadang sinubi. Uban snu papula snu M. Oh namdaisyo katagapor. Bagin sinubi. Namdaisyo katagapor. Bagin snu pap. Mintaan niya hapan perkat. Yagan lawi. Kajong ikon. Kiti. Kijunga. Kijong ki. Ki patba. Oh kini kiway. Ki parti. Nai. Nalas no samot ang so kuasyo. Manisya. Bankren. Hawi ki pek-pek. Ilisyo pek-pek yung tong patba. Jong ka PPP. Minin no patba ulan mi. Kamu syurkai hamulai mereka ni dari meeting kabangin ong bangin tikenas yen arta tin su mano yen arta tin su bangin yo bansha gentlemen aga sound dari kacingkren jong imadam iblogi candidate kalau lapor long nama ila dapat ong ke VVP ke dan sawut dari MP. Upat ba unpun step ni leba. Unpun kina. Bagian nangi sekmat. Kakam kabangingin le upat ba. Inhapan tha yau ni ukertong ujungi uni undang elam ujungi baulek sepo parlimen sibun ba kikam ibau hapan le o unei manong uba tiasi unhapan lek seti ban budin jadi cinge kibamangi kajat puli kisamla puli dia duduk cinge kibabon kisamla puli kikon kikti kijongi kibalaban saya no tang masndep BSC become namal kajing koi juga sorkar ban priang ya kata ke polisi belapa nangke napot Delhi ban pelong ya kata ke CUET kata ke kuet menyiong ban hapan le kata ke entrance test suara pilih ya puli kini kita cek ke 12 ru kin hapan le ya kata ke CUET bat bon apa yang juki di banyak sabar sudah sudah lalu kini kon nong dong ni ke bailek sebelah bang jaga dia ban seno ki bahapan sangelo kajing puli tang namar ba kajing puli ang kerki jong kasor ka jela yimyo ru to MP yimyo ru yang to MP uban ni ijngai bagani kasakta yiki kon sama puli kasni rei nyen pa ken yo bong gren ye bakum kini kijinge banata kong kacak nuriu gandon kajima kabakrau gandon kajima kabakrau bukipat babi kong bagasor India menta galapan pausyai kaseng BJP galapan pausyai bagan penterikan dia kata CE dia kata UCC uniform civil code oh kipat tak kini kita di an lesing larong yani kejat lepas di an yak jokor kibadan kejma kabakrau kipat tak kasor kalian di ke persoalan pendik yo pada bagi ke celah longem dalam terikam apa celah negara anu lukam dalam terikam kata kasih kaya kita kasih kata Citizenship Amendment Act kaan balapin kala yang kata kaan long trice nong hang ni hapo India kukipat tak balai don kapal wabra yang kata jimpen kala yang kata kaan balai namal ban penlong trice nong yang nong Bangladesh yang nong Pakistan yang nong Afghanistan kibala rung se India anu kanu makinon kibala kinon Bangladesh kinon Pakistan kinon Afghanistan kat kong ke jimatai ju Abu Bakar
kemudian Profesor ke Economic Department Dhaka University, kemudian tu bakat kong ke jiglum yang ini ke Cingada apabila penterikam yang ini ke CE lani apabila penong Trashnong yang ini kinong Bangladesh kipat babi namar kata idon kam balai ngas ong mene nginum syong thai tak haru bangindayo ban penolong ya kata kaji angut kajuni idon kam namar kata raw bersno tu baga shisha menta kalau poya dendang ya balik sat banginum ngam lani banginum ring mensi bar air badum non la poy kita ka por on mengron menunggu bala ban pelat ya upat ba kipat ba i junga namar kata raw ilum ilang yaki ramba ban seng ya ka party ban ai sejisi ya ka jinkaman naram ta ka chat meriu ban ngantip kai ka tma ka bagi nak pajile nang ni syakma kala malam memengi kinong alam yen hapan lesi ban mat yaki jing tinju kibe lesi ya ban mat yaki syagem yen ban mat what even no reni kroy ko bi pat ba naram ta jo pat ba bagi syak syok kapanya wanra kapanya yo ban kuruk ya ka bor sinchar ban wanra ya ka tanah sinchar ka khara ka bokoi langit ngakai kalton ka jiakran menta hapari ka kiseng sai perkai di boong kini ki kuaseng parti khalem pisah di ong kunta ini ngai kai ka wajah dalam election yang incapai kanu sisi kawai kimjok lari kimjok kawai likirum jok kilai pekpo kilai pekpo dah kata cinta yang rem klaim pisah ko asing parti Andre unlimited election ni job sawut kinde threat ani kongro kongta unlimited job sawut kidang ongru kita ki parti khamtam ki parti espa ngin sei pekai ka nu kim sha kinamut pangiru kin selection boss Hapra Kentron yang ini Andre kiklet Hanu ngidon Bum Ka parti Kan syukur yang ni kendia Nama bagi kentron Kinong lam Jekyu iseng Rilum Kiong tunu Kiong hana Ujok na ka UDP Uben menta parti ka UDP Masyukwa penongtang kan ni Ko perlok pergi jonga Ka UDP kanum jong nanong krem lemlede nanga namdei pamejok naga UDP ka UDP bangarai badile naga UDP pada bangami naga UDP arzar khatlai gaile naga HSPDP runga job ka UDP kam pachi job hangi anong krem balai fikam skrai naga sit anong krem constituency ato balai job ka UDP nang ni Saya ke Port Bilek Opa Arden Banga job ke UDP Watong namar ke Sakarau Banga peng ya kata ke parti Nga kelembeng ya kata ke parti Ndai ngami hap Ya kita ke nomrin Kima senjor Aga jingat lenti Jom ke parti Pet akan dengan election ke Maladap Namar ng kiong ini ki parti red ki parti tit senukin point Ni menta Nilai yat lang Ndai akan dengan election ke Maladap Ni penyeng tangkat perangot ki kertong Kita kiseng perim Kila penyeng palat yang lain penri Kila penyeng wacagaru hilsu Nrai ngap kanu kita kiseng kiok yang kata kebut share lani yang kata kebut haba kire election ni nila yo nila tam ke AITC kala yo tangkat sau pon prapusan persen kata kebut nang ta ke BJP ke yo tang kendai pon kan yo nang ta ke kongres kala yo tang kalai pon iwei Nanta HSPDP kelayo tang kanyo Nanta PDF kelayo tang karar UDP arhuay ponsau Siap mengipat ke Voice of the People Party Tang katra ngile Niyo katra poin sanpuay persen Maksudeng rumdan ya ke UDP kata mengintang tumalai persen ini tolong ini ko long bantan try
Nangis balada ke VPP kan jindwa penyeng lai pom real si kuma penyeng kue ki parti ngi latam mangi ya barong ki parti rim. Babin chicken bagi numpoi shadow snow. Uni upai pa umumi. Atau dan parti ki menurut pansai upai pa umumi. Bisa kelambar kali. Kerja kelambar. Markana wat nu lekai baru upai pa. Balai ni ai keteng the voice of the people party. Namar is no to ya kasur ka jong pi upai pa. Ba biru bila snow ha ba deisha kasur ka jongi banmi kani ka sai sai pakai. Ba ni ne kon ba the voice of the people party. Lani kasur ka jong upai pa. Kandum shu sa kasur ka jong upai pa. Henry ka jaya linti kansat kelalong kapur ka jong upai pa. The voice of the people party will one day become the power of the people. Upat pa on sabret ya kasensya bamhop nagani kacila kaji. Nani syakmat baka snotna ru ban pen kenau ya kajing kren kajong uwei uri rangba umlakam rangba kata no boba aden Nyempat jui yang kecil teli jangan jat benriu kumhangan ikan kinti kapamenta wat nadu kipor kibagi ki hill state hangi akan ikan limpung ladon lot nadu kendriam upnar ubhoi uwar umaram ulingam banwan rak yang kecil teli jangan jat benriu penginjat nani syakamat apa beton kecil teli hang tadon ke hang tadon kebor. Barabadon kebor. Hang tadon kecingkermen. Barabadon kecingkermen. Yin job ya kejian nanti. Yin nom pakla. Do lesi. Mau ngatep ladang parak yang ni raksi di bawah rai lupa pilih lalu tundang kamsyu teman tabangan parak. Hai. Ya itu kibalang dan napdeng ar cingmut kibalang MDC tehau praek na MDC tehau praek tamba MP tengah 4 rai namar dengan kesan praek dan kesan tine kibalang rai lupa kita dan don ajmut. Ayolah sih kita dan don ajmut berdiskap bahaya nggak? Kita dan don ajmut. Tip ngan kerjaan prane, ngan kerjaan tine. Nama rapor, bekerjaan, kapor becok, ke kongres, opor bersensyar ke kongres, kampak long tan de ke pertai kami kini. Imat dan biang hilang dengan sensyar biang ke kongres. Ipaklah kau kipak. Kimbau, lada day magaseng kongres kampaklah, ke BJP kadumiola, bersensyar ya kini kari India. Kau kipak babi. Kaseng kongres kalau sensyar dari India pun teliti senam. Kaseng kongres kalau sensyar ha Assam pun teliti senam. Bakaseng kongres kalau sensyar hamne hame gaya pun teliti senam. Ayu baga sarkar kongres Delhi, ayu baga sarkar kongres ha Assam, ayu baga sarkar kongres hame gaya kilale penbek yo pun Usam. Hadu mentah kadang don ke jing ir. Jong kita kipat bak jengi kibesong hagi jaga kaput namar badang don tang kimau nongrim padan police station aduk mentah to kipat bak kirang syamsir to kipat bak ayu ba kata ke sarkar kongres Delhi ke sarkar kongres Meghalaya kilale ban penrong ya tin khasi haga schedule ki krem palle ayu ba sarkar kongres Delhi ke sarkar kongres Meghalaya kilale ban binyo ani ya ILP banyak tay ke jinung kerja jong noway sekali ki krem palle ayu ba sarkar kongres Delhi ba sarkar kongres Meghalaya kilale ban binyo ani ya kata artikel kabalai spa nyo buai
ban penyo hari yang kata ke artil ke balai Spanyol boy ke an ke ban penskem yang ke celong try ke sini yang ke kendau ke siap batan simut ni long yang pengwing lut ni bro. Amal kita tahu. Oh fight ba. Lada bisanya ada boys of the people party Henam babi Yitwa ban pensyai ban pensutu banyak waru ban sipen snow ya kini kimat jingkular gimana party galasai love sprite fight ba Kiba uni MP ni on board yang kini kimat jingkular show fight ba bat ngap Hani kini kimat jingkular kiba ni bila pergi hagi artin hagi ajak kitin hagi tin kasih bat hagi tin pareng Kabaningong kamat kadai sebangga sensyar kabalarkam good governance dan effective governance kabanyong nantawa aga sensyar patba kani kamdon kumbaga mata aga sensyar patba karon ga sensyar don bor kani kajela kaji kajing bangsa aliang bat imlang kabasau kapuli kaputi kabasan ka artikel lai Spanyol kuai bat ka 6 schedule ni awal ni ke 6 schedule kabot ni dalam ke jingku ban pen bit janai ban pen trade ban pen janai yang ke jing trekam jong di district council mereka ngai wilayah snow limba kelat petai kubur lei haki jingalang bagi tagi parti KOM lada uta UBPP ujok on sependuk no yang ke district council tu pipat ba dadon ke JPR apre ke artikel lai Spanyol kuai bat kata ke 6 schedule kali kalasai bagi ta kisuan tang ban pak ya bi upat ba pim so jamda ban sak pak so jamda ban sak pak ada so jamda ban sak pak yen hapan yang rang ba ban penduk jat ya ga tok basipor kawan beri mereka polisi penroi di tan kaput kawan yo ke jing penik boarding kawan pra ke rep karang kawan kandai ke mariang saudong saukon ini kawan sipau ke jing ke japut ke asam kawan katoi ke jing bak benta kerpang iki kam ki jam kawan katar ke jing kendrai ki drops kawan katla ke uniform civil code kawan katsa ke tin ke telik kawan katsan ki kam lek kai sports naita kawan katrio ke airline permit kawan katrio ke tak citizenship amendment act Arbo kat kenai ke mengajar ban keren mana? Kamu kat pra ke kuat ke dia? Kamu kat kenai ke suruk berilat patai cintit? Kamu arbo jaga yang ini sun? Kamu arbo yang cintit uranium? Kamu arbo ke lintiwel? Kamu arbo lain ke bentai ke bedon jing anak di kuat jura di kuat met? Nanti apa arbo yang putih yang dibikin rekam di skim? Coba soal kini kini arbo beri di mat jingkular di bagian pelat patba. Barang ini kemat jingkular dalam siladan, dalam siladan. Kamsimaran kata kajing om sungi pada lebih jik MP ingin penjelang kerja kamsimaran kopi patba dari tangga cingkuri kila kelumar ini dipeluk sungi kila kelumar balik kila kelumar semakin lebih patba pikiran kelumaru malah kapor yang ulai ini uprak marwai sedari Pai bawang lele, ule. Dan ni orang mati tiap orang sangat mulu. Sampai berjauh lupa. Jangan pak ulah kunci mat haduk kata. Kiong ule ayu kenyu lupa marwai. Hakata ke ying kepada sanspa. Saukong tamai kita EMP. Sanspa. Ang alias. Okey, sanspa. Nak bakal berapa saja. Yo, no. Saya saja langsung no habis orang. Kau itu rumah sih saya lebih. Saja. Hakata ke kemudian sanspa sapulai kumala pentingna. Begini kita ngelam gini. Leyu tu pramar wey. Masih pakai pinjit ke BBP. Lada job pun sepenkala. Ya ka ai jak kini ka ai jak pa kumula beli apa baruai sanong krem si te thok renang re tangtul alam no betok kumul gen unla beli baruai snow bala dijit pali ke NPP te mi sangot ima dijit ke kongres mi sangot ima hable himarwai nang ni jelas ni dai dai kini di parti yang jid ini nomor bereng benci di tahu BBP Marway
kaplan ke jungki kalau ngelar biji diki sansnan kin lekhiasni kin shania itu bana Punjab ban perkara ning Meghalaya kin shania itu di bana Delhi ban perkara ning Meghalaya menta ngim shania yeno nginam ai su hamno no ngin pa do bre lo jong jangan namar kita tahu ni hap ban pin kena pekmo wat seleranya lagi kat ni piong in job back wat num le kai ha kat khandai tering wat mai la job in ya li kwai na mai ya ndan li kwai kat khandai tering le chat bo yo apa kata ini malah apa anut siapa tak bagi anut siapa saja ndan kami saja khandai tering Wajah lu dapat dia tak habat syafran lele. Syafran apa pun kita lele. Syafran di sini. Ini pasal kena. Boleh ngomong tak? Nama ngerti kena. Oh, Jong Kasorka, CID, Jong Kawe, kepada Jong Kawe di parti kita dipek kita kau kenyuk termasuk. Nadu sibit ngam artetin nganom bakla banong bakin saya ya segisnong githau krom long sumengi dal eni ya nyak no setai kebut kata kala dejah no krem constituency ko kipai ba kata ni dei ban pisha ba ko kipai ba ko gitu kiba I sisa ya ga seng UDP nomor bagade kita ga seng ba biong ga seng dulu gitu kiba I sisa ya ga seng Congress kiba I sisa ya ga seng HSPDP Bismo kita di Kongrem, babiru biong na ikat kendriu. Oh ada mana ni keseng balik nak ikat kendriu si. Oh di tambah kumpulan mata. Shua babim syah kala. Wan roh pati keseng kendriu ke bersisa. Oh kipat bang. Lalu apa kasi? Bangpin kita. Bangin tuan baik agak keseng kendriu. Kawanam syah kala. Mangatip kala dan kecingnya kendu agni kisni. Anu batai, kalau lebih kuat berpercaya dengan percaya. Agak ingin cakap dan hakini dikiliat sini dan kacingnya dulu. Apa yang dinongelam jangan dipak di bawah yang lelaki yang berperang di mana masuk. Apa yang lang do. Mereka I berbagai lang ru dan suuk bala pan lelaki percaya kebor sejauh perang. Pensau tu yang itu kibasisur berperi, kibasidur berperi. Terakhir kita berperi baru kebenaran ni. Lagi dulu kita dia keseng UDP. Oh isu tenak cisang tenak PA dia keseng UDP atau pisau tenak mensyasyak telah bagai kita buat UDP dan leksata. Pisau tu ini kita lagi gitu kita Kongres OMN nak balik PA kamar berpislong sidur lasim kebu. Lektres kita mentah sikit senang kita. Penkala bomot gitu kita don nak keseng Kongres kita don nak UDP kita don nak MPP yang alilang nak bangi ngiti sidur lalu kita ngelam pergi bersidur kita ban ni ada pokok itu saya, ini keren hari. Saya seorang menindal pelapor, orang barden ni, uang gubernur ini, saya wan ke judas, rong. Oh, kira pelah, nama kita ni kita ngelam, kita kembali. Hangi apa niat yang ini jalan ini empat bak, tamangin kuat tu empat bak, ubah pasal ini. Yang kuat itu empat bak, ubah kena kuat ubah siap ini kita ngelam. Yang dalam itu empat bak uturom, ya ke jini kai ke jini. Yang kuat benar, umat itu, kumpulan ini kapor kuat, umatnya masuk dulu, Nongem. Yang penduk iki akor kita seni unang ni syakmat. Ko kipat dah untuk Voice of the People Party. Yang kelip yang itu puram, coba jatuh riu. Saya sian pak. Nanti syakmat ni dalam. Ya jatuh riu. Ada tak kerupong bawa tu play rupun desem. Ya kecing sobha. Baru play desem kecing sobha. Ayu yang terdu. Ko kipat dah beji. Ngenum terdu ewen. Yang ini ya nanti syakmat. Nomor kita katakan. Ko ada kuaru manong itu. Kiba iki party. Nyim cukam try. Beri tamang kiba yang ri pakai jatuh riu. Nyim cukran ben kran ko. Yang itu kinong kersan juga UDP. Yang kinong kersan juga HSPDP. Yang kinong kersan juga Kongres. Yang kinong kersan juga NPPM. Yang cukran ben lagi. Ngite biru jatuh riu.
ในพิสโตวันตากปาร์ตี้กับพิจารณากับยังฮีในคุมกันนี้กิมยังโชคini ki party to ki ba jai namar ke terau ni mi puthai mani kapoi sab ki party ni don gamban stang tumai to ki ba ni jonga o ni da kwa shisha ni da kwa shisha namar ke terau panwamra ya ke chingala hagan ni gabi kabai e ke chi to ki ba dongin saibiang ni kita ki noram kiba kau kecil kecil berkat. Kemudian lagi negara bagi Pausnem di Berminsua. Negara bagi Pausnem di Berminsua. Game penlut por dan penrumar dia kecimut kecil berkat jauh patba. Oh, iya kuno dan pensutu jauh patba. Namar kita tahu. Tony lukinya ringkat bagi kinangelam harga di kapor kabamenta. Banbu dia katakan kong resmi. Mana ni kinci kabamenta. Kaya bagi dalam orang di patba. Nilai sih menta resmi lingkong nilai kamiu. Petah tinggal petah ni. Nilai ayu siing. Bamja. Nilai siing kemau. Kemau nilai siing. Nilai lingkong mas ndung haying. Angu you play. Ba you ai ke siing. Angu you play. Udah benci, udah lomlang. Nggak terai mapilu pinum tiap upai ka undan kat ni kani. Dai ni. Mereka play ani ke siang. Nilai menta om ban sarong. Raving ayu you play nama di up tang ya sautrik bagi shot jingkemen ni shot jingjok ko pipat baru baru bagi jalan akan dengan di barora dia ke jingkela tinggal pasukan klan jerong akan di kapor ke pemeta nasmo epi kali ke jingwan ke jopi ko pipat ba kalau sadlut kalau kenterlut dia ke ti ke pemerasya kawang ha kini isi di tayo galap dia ya menong tolong kemau kat ni kuat tak bilawan in lipai negeri ke jaga kami mendon keno ke cinca kami ingin ni terima kor untuk kipai pak nawan jingang lipai sini sekhmat se boleh lipai sini apa kata sini jubi sengah lipai itu lipai sini sekhmat apa kata mana ya pai macam dia tapi dia mengasih guna tak terima kata kata untuk kipai pak ke begini kam tolong ke begini kam tolong Bangin mi nagari ke Chingalang, dagamin sim ke snongo you play, dagamin sim ke kemen, batru ban pensu thulan ni kiwe, ba ali ini snok tilang agak agak Chingatli jawa Jamriu. Bana palma bro nabi bani nama ni kumlai kami upai tak belin, bisno thu. Ini lebih kumlai kiti mentang asni, nasi magari ke kiti kumlai kiti ke jangan, ya bi paro oh karena. Kumlai tak jom disini kumlai kiti. Adam syong ini rasi tandem kacing kulai, bang ini kulai mar kalian namar ni namrak beri kulai mar mat pati. Bakemau, apa kini kalau berkubur, naganda kipara kicing ini berada di Champion District Kampung. Mi balik kabut, ambai balik cinti, mi tak kacing senrang men. Nyala ke contoh, namar ke don ke hukum, seketai ke tan, bagi judon kita, hukum ini bersih baik, degi bos nong nyenom syak, ega hukum kita, bagi kata. Nyala ai ke cinta, syau chief election officer, boleh bersim kia ya kini, karam day menu bantu ega hak ke jonga ke jopi, kopi pada, nyem day banti, balik kabut, ladon di mapunya, ini kisah jadi yang, wah kadang-kadang ke cinta hukum ta, mereka ngem, upat bak mata, udah berminta dua tan step pada jangan. Dia pun rohab dia pun nyembang kambanti nama ketika hak kejunga yang kiri hundai kimsi saleh yang alot ka hak nayak rumim saleh
kecungi yinle pantek di bot jengki we bat ye kejongaru balai ki we juna pantek nga em ngan jit yu bangamon daga jingla yut oh ku kipat ba ngilit pai shalaki snong ki tau daga jingkemen daga jingslur daga jingkemen kum kinong alam di jus di em kinong ikan lele di em ya pat ba ai magani di snor pu yu pat ba kani minta shwa begini pertapra tong ini pertap yang sajisi nganong mga no clean politics of Nores mabiu pat ba kani agak jimut jadi perkat kajoki ko kipat ba no clean politics 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 jangan dikapor ke pemerintah kami upat ba ulagan balik ingin penelai balik ingin penelai yang dikapor kerana batai bahaya pi kipat ba let syaka jaga teput wat kende kemensin Long Jai Pek Hane Pra Udon Pek Jai number 1 dewe Snobha Yodon di Baba Kelama Manuele Abarden yo pek itu tur Barden itu deh Nodon Wisri Barden rumah Alarm pek you Barden Pek Pra ya si Dr. Ricky Waktu pek you tenang pek jaga klik Ila koi ka perintah ka kamslo tenang mengilik pasni daga bohon kami upat ba kumlo dari rawalang dari jiwai dikasi Siap minum kewing ini rawalang ini simbentalang yang dari jiwai jong dari kasi kapan pra yang dijimut ke perkat ke sini syaga menar kapor kapan ni teli ni snur ni para mani ini rawalang yang dari jiwai jong dari kasi agar kapor kapan mentah ngan yalam ngan ai do pi ubaya bianglang agar kapor kapan mentah oh kita tak ya simbentalang bagi simbentalang agar jiwai namar ke Voice of the People's Party kami kita sing in election negeri sing berpin him ya cakap yang negeri kalau yang kecil dong ini ruang agar kapor kapan mentah yang negeri ciwai rekasi Johi sama air yang orang suka rekasi agar kapor ringkat bagi Indong Elam Jom Party. Upat ba ulabon para nila